hours ago. Day 24 to 24 February 2026. Limit 97 days to night. Prelims kamay to regular exam kamay panari ke ay paba cam lo revision cam owner ke ado yes preparation ki discussion to siya I notes sige notes the same drive ko hindi same lang matali ang explain to with na yung retention to na to so ni ko aduna soira so higher o aduga masagi sige discussion to base hindi discussion to base da kaya ni interact question answer gumba na ba taragati na se ko silver kan aduga pulap manli gi ba ide manjalwar kan pulap ki manjalwar pa matam ko pulap amu revision daw se ko how se ko ahamba headlines na center unveils policy to tackle terrorism threats ko terrorism taking out na ba koigi terrorist threat taking out na ba policy program ma center na lang ko ni ko policy gi mamin se sige prahar hai se ni ko prahar national counter terrorism policy and strategy hai ko masi gi ma ki main objective se kai no har gati terrorist a khudin mak se criminalize so ko aduga terrorist se fun ka honda ba weapons adagi terrorist label saka hai ta se ba the terrorist se free the ide police na ka pha the quote the label saka to se weapons ko aduga mu la handa ba hana threat perception are habadi water da ide samudra da ship ta kari the terrorist label ko adagi land da adagi air da habadi land na kogi arm kano tawdana hadi terrorist attack torokpa adagi kari kara air da so kogi missile kapsulokpa drone attack torokpa adu ma'am nindo terrorist ki hanigi kind of fill name ko basically cyber attack sim so hapsal ase sine ko habidi prahar sigi magi national counter terrorism policy and strategy da anong hapsal ise kai no haragadi cyber attacks isu si hadi hackers ka tawraga ko critical infrastructure habidi kai no power infrastructure railway ki aviation ki ports ki defense space atomic energy haiba critical field sing seta kai no terrorist na attack tawraga adu su kari cyber attacks na hack tawragati AI ki data center am hack tawge matamda नत्रगा data fiduciary ama any data fiduciary ama hack tawge matamda akogi Aadhaar dagi bank ki detail dagi kari dagi loan access tawgidine adugumudani ko adudana prahar habsin katkibani ki kana news ni ko adudaida sdaista akogi magi sdaista mention daromba pot amakak sdaista lay asembagidi prahar sina I think kana tawdise manage tawdise kari na haragati akogi risks amalay CBRNED haina ko si D sina inaw no napsara kani C habsina kaino haragati koina chemical ko adagi B sina biological ko adagi R sina radiological ko N sina nuclear ko adagi explosive aduga last ki D sina digital C sini ko id
terrorist na attack tawrok haidi terrorist ki akhoi ki risk haitare risk factor singse kari kari no haragadi chemical oibe chemical biological radiological nuclear explosive or digital sineba hanadi CBRNE katang oirambadi sikti digital hapchalaka CBRNED sineba ko aina sigi CBRNED se hairse karigina haragadi CBRNED sineba koigi NIA habadi kaino National Investigation Agency ko NIA sina or NIA plus kadawa kana disaster management force laidana NDRF ko sigumba sina main aim oina tawdoise haise id terrorist ki or disaster sina NIA sina terrorist ki or ko terrorism ki sina akoi ki disaster ki or ko disaster ki or hiring sina aim oina aim tawdoise kaina haragati chemical risk laibra biological risk laibra radiological risk laibra nuclear risk laibra explosive or digital risk laibra habdu check tawdone adugi magi field doni ko adudaida NIA oigera NDRF oigera even CII and like CII say take critical information infrastructure ko critical information infrastructure sise kanana protect tawni haragati magi like even industry oragadi CISF na protect tawtani ko adagi magi protect tawnabagi infrastructure sengkattoini masagi ko adugumba protect tawba matamda sigi risk singse tick box ta tawdoine hadi CBRNED singse loinamak protect tawraba chemical biological radiological nuclear explosive digital sa na wapchalakpani kanagi through dagi sigi prahar gi through dagi ko adoni ko atai chemicals daiste atopadi yaudre paikada hangba yari se kaino CBRN hai se kaino ko CBRNED hai se kaino amagi full form kaino ko adu hangba yai ko adaki prahar hai se kaino sigi full form adi prahar hai se kaino name of policy dugi mamin du ko adu hangba yai aduga sigi policy se kana ministry du su palam se ko ministry du na Ministry of Home Affairs ko MHA Ministry of Home Affairs na adu mapalani loloy ko full form sing se second headline ani subuda ko four die after consuming adulterate milk in Andhra Pradesh ta adulterate abadi koigi kahani mot laba or kahani pot yan yaro hai tare ko pot yan yaro ba milk se charubadagi kano tore the incident se the higher say 4 elderly person died due to acute renal failure ko habadi renal habadi kidney failure to ni ko ARF ko ARF se toroga si habadi ko moi mari si tai moi ni pa na mana music kano tori like na di ko sida sta Andhra Pradesh si food poisoning ki se yam toina thokpa tam khra yam toina thokpa pot khra ni ko adadaida koigi sida tam khra su palli ko sigi tam sim su palle acute renal failure hai se su ko habadi acute renal failure hai se kai no kan na koigi urine se pass to ngam da ba ko ko adudo pass to ngam da ba or adi kidney failure do ni ko kidney failure sige magi symptom ng khak lai symptom de mamin na kai na har kan na anuria is ko anuria is na magi symptom to de ko sise non passage of urine se anuria ko ado
ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ARF ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ acute renal failure ꯁꯦ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ anuria ꯁꯦ ꯅꯥꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ anuria ARF ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯪꯖꯤꯜꯍꯧꯔꯁꯤ ꯅꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ adulterant ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ adulterant ꯍꯥꯏꯁꯦ adulterant in milk milkꯇ ꯍꯥꯞꯄ adulterant ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ milkꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ milkꯇ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯕ ꯄꯣꯠꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯂꯥꯅꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯦꯂꯥꯅꯤꯟꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗ ꯌꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯟꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯍꯜꯂꯦꯕ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯀꯣ kidney stone adagi formalin sisi formalin se khabada so yam yawgrabani ko formalin sidi carcinogenic yam oi ko cancer na hali sidi ko hap id adulterant hai se naturally hapadi natre dana ko sangom da hapchan mai je phatte dana ado sigoma hapa yam yawe ko formalin adagi kare yam maru oina ko aflatoxin sisini aflatoxin hai se sigi incident se direct hujikti thibadi thijandre patawdabu sisi oido male sisina kari dagi laktoina haragadi de khoigi apumba fodder dagi laktoine apumba ko haidi moldy apumba natraga khoigi moldy oiba hagadi fungus karaba fodder de ko kariguma sanjina khoigi charu apatpagumba charu khoigi kaini fungus karaba charu gumba saba matamda sigi aflatoxin je yawgedoine aflatoxin sina kaidawge harakanda khoigi sangom da changani milk da changani aduduga masisina khoida kaidawge harakanda sisu carcinogen ko aide carcinogen haibadi cancer na hanba yai ko aflatoxin je ado aflatoxin sidi mina hapa nate but tawdabu si ani sidi mina hapa oidoine ko melanin formalin guys sidi adagi mina hapa da kharamsu lay koigi yam henjanba kangu koigi for the urea hapa su lay ko detergent natraga detergent hapa ko si khangoi ko urea natraga detergent hapa si khangoi haidi masi se hap taragadi koigi sangom se thick ohe ko sidi dum chang soningai dum oire sumaina milk ta hape ado main oina ngasigi pause gi oina di sisi oidoi male ko aflatoxin se ade mina hapa natraga su koigi sanduna sariba fodder do kare gumba moldy oiba fodder oitaragadi sigum se narakpa yaiba ko aduni ado sisi aidi magi kai haini sumaina sigi potsi yeng chanaba khoigi body mane ko exam point of view gi oina di body do kai mami koi fasai ko haidi khoigi putta adulteration tawbra tawdabra haidi yeng chanaba body mle ye pura functionless or body amagumani ko sisi aseng badadi kaino haragadi haidi fasai gi mana kaino tawba digi khoigi tobacco daga koigi mamang daga mogi tobacco gi mamang daga koigi saba yaru thing khotpa saba matadna cancer nai khole ka hariba sigi thetliba singsi su fasaina loi tawdoine bako adagi glucose chocolate natraga karikra glucose free adagi kano fat free kano saturated fat free ka tawraga thetliba mayam singse masise fasai loi pibini ko but tawdabo fasai se corrupted yam oy aduduga kadawge harakanda akoigi thariba potsing se haidi glucose kano free sugar free ga haraga sugar yam yawsalamba gumba ko adagi healthy oiba food ne ga haraganda healthy di amta oidaba adugumba aidi fasai sina madugi kano da piduine ba haidi madu thaba yai kholi haise piduine ba adoi taraga su fasai da function phana tawde ko corruption yam tawba oyebuko
FSI haise kaino Food Safety and Standard Authority of India mana husiki sigi pochisu mana ide punishment pi ba yai ko life imprisonment bo to yai kai gumba adulterate ram tar de milk kumba se da yom ta de adulterate ram tar ko adu khangde taw ba da taw ra ide yu da ka su yam na smishina ba yam yai ko Food Safety and Standard ko Standard Authority of India sisi katang id khangchalo kanagi makhada lay ministry kanai makhada lay Ministry of Health and Family Welfare ko karam be ek makhada lay FSI 2006 FSI Act 2006 ko punishment of way adulteration tarambagi even 7 years to up to kano taram si punishment phangmaya ba po oire ko next AI summit ki jai sida is khara su ire AI impact summit chen New Delhi da health tawani ko masida is New Delhi declaration anama tawi karamba kana country sign tawnagi 89 countries sisima phasalo ko 89 countries kana no id mamoy da la pa kano aduga AI se democratization tawna ba AI se mipum khudimok sina id magi main aim du so aduni ko welfare for all haidi kaino sarvajan hitaya sarvajan sukaya core theme jesini ko welfare or AI for all haido AI for all haise ko aduga kadawge harakanda India se second largest AI user based AI se India se second largest oyebu ko first the USA le ko ade AI se AI use tawbagi chang se da first the USA aduga mathangda India lere ko aduga mathangda kano lere China le ko adubu so AI uses ki university is just quantity level but generative AI na ko generative AI use to with the kanani hin gare ga China na yam heli ko China na top ta le ayam na ko aduga kadawga harakanda koigi global da id patent su AI patent su China na heli ko AI patent su China na heli adagi pa id kano da su yam China na yam heli ko id atopa AI competitiveness AI gi competition tanara pa competitiveness habiti kaino harakanda research kumba adukuba AI gi maramda tawbase USA na yam heli mathangda China lay ko India on subda lay ko adagi AI capacity hai tare AI laibagi chance AI capacity se kaino harakanda sisu USA na heli mathang China lay ko adagi si sina tapade kaino India se tum khara AI gi dadi khara tum ling ya ta ini ko AI use to badadi but awadu maru oina generative AI sine ko marudi generative AI sina akoi gi AI use to ba khatana ta generative AI se use to boy tare gadi learning do hen do ni ko generative AI sina akoi gi learning based AI do ni ko id learn to to ba AI sina na ko adu do Sida mana sigi kano sina koigi challenge kara hairami ko challenge koigi India da thingna ba AI gi challenge kara hairami haipet highlight toroke mains ki oina important oigani ko sise mains ko oina inference gap hai taragadi akoina kadogi harakanda AI seasonaba matamda koigi
AI से मखल आदि अखोगी अखोई सिजनरिबे AI से अखोगी करमबना याम सिजनगे हारगदि cloud AI अदगी chat GPT मसीगुम्बसिदि कदौगे हारकांदा मसीगुम्ब सिजनबसे अखोई सिजनरिबे पोतसे तंबसे करायदा काहनी मानसे मागी सोर्स करायदा लेगा USA दा ले USA की कंप्यूटर आदि मागी सुपर कंप्यूटर ओइकरा अमा ओइकरा लेरंगनेबा कंप्यूटर अदुदैदा अखोई सिजनरिबे AI की अखोई सिजनरिबे AI की डेटा से इंडिया में सिजनरिबे डेटा की AI मसाजिंग इंडिया में सिजनरिबे AI से USA दा लोइन चटलेबा अदुगा USA की फाउंडेशन AI ओरिबा फाउंडेशन AI दो अदुदो मा मासे learn to हल्ले तम हल्ले learn to उसको learn to learn to उसे USA तो इन्हें USA की AI से उन्हें learn to हन बाय तारे को इंडिया ने सीजन रहेगा बस इस जिन्हें वो कोई ने inference के बारे खाने वो कम हाई देखा तो मैं हारे करना कोई की अकोई ने सीजन में AI से थी अकोई ने साथ सब नती USA दे साब पोट होए बा अदु तो ना तंबा आदि AI से तंबा मचांगी तंबा से कोई इंडिया दे ताऊते को अदेखि मु कदोगा रखना GPU GPU से GPU dependency GPU से कराए देगी लोरे ये कोई इंडिया ने GPU साबा गमदे कराए दे लोई इन GPU companies ने वीडियो दे लोरो पने अदुदना कि काइना सो हाइदि मिंगो देगी डिपेंड तौरबिने GPU से मिंगो देगी डिपेंड तौरबिना काटा ट्रेतना को अदगी consumption power याम हाइदि कोई electricity याम सिजने खुदामने AI से कंप्यूटर निको कंप्यूटर अचो बने मान सिजनरी से कंप्यूटर से AI से ना मतलब से तौरिबा कंप्यूटर से कई नदि ai ngarang so hai gre AI से ना मतलब दा कोई की कदोगे हार कांदा मंगोंदा पीदरी से कोई information अचो बसने information एक अचो बस process तो हलिने process तो मतलब से द सुपर कंप्यूटर ओइगरा कंप्यूटर अचो सिंग से मई याम साय मई याम साबगे मथक से दसो अमो इशिंग जो याम साय है से कहीं ना cooling तौनबा इशिंग से कदोगे हार कांदा कंप्यूटर से याम थबक से याम तौरो तारगदि खुगी याम सागलिबको अदुदुना मदुदु कूल डाउन तौनबगी दमकता इशिंग याम संगेबा अदुदुसु पावर कंजम्पशन से अमनिको अदगी ngasa aina habito hadi AI se akoigi oibe isagi oibe AI leizade bako aduduna kai haini akoigi da kadoge hara kanda koigi intelligence hai tare ko artificial intelligence ni dana improve tawdise ko adugi resource hai tare ko adugi AI gi kari hai koigi IT boom hai tare ko haidi koigi AI sina akoigi human resource se mahut sinni hai tare akoigi human resource mahut sinni ba kudamaina koi India da di kadoge hara kanda IT sector sida thabak yam tawe like koi call center da tawo gumba BPO ko aduguma chip labor sing se kadoge hara kanda AI na mahut loi singrani habidi call center se AI na sinbi gumba ko aduguma aduduga kay haini safety standard ai tare ko safety standard akoi isagi so leizate ko safety standard leitaba akoi gi isagi rule leizate safety standard khara lei like IT act leiba dagi kano leiba sigi leiba mayam singse AI husik develop tore AI siga yam sana da boy ko aduduna si challenge khara manas da harami se just memorize of doing more to the just imagine tau ko AI se siguma thabak khara tawe khole dai taragadi mai challenge kari oi bi khot bi ado means ta hang si se pop thom bi ado de I think sigumba kano taw bi khot bi just pai khada hang bi ba se terms ni ko terms anova terms sing se I think AI ki anova term lai taragadi like inference cap ka hire sing se what do you mean by inference cap question adum hang bi bu ko question hai adi kaya haina kana aikoigi AI se si inference cap haire de husiki do aina haisabado
hadi koi se developed country da yana depend to itna developed country AI developed country ga developing country ga ani dugi hadi gap to adu du inference gap ko hadi koina AI se mingu digi depend ga developed country digi depend to itna ko adu gumba pakhada hangba yar se adu atai sidi mains ko ina nang ni sing ge su yai ka su kai de adu ga pakhada ha pa ya se si se ga theme of kari AI impact summit se theme of AI impact summit si se ma hang be ko atai di changing ni si adum change tawrpe ai generative AI ke maramda du change tawrpe adu duna hangakta su ai ko and amaga kano 89 countries ko sign tawna country masing adagi mo sisina arang han Brazil ke president Lula koi India da la kanda koi gi India ga sign tawna gi bedani trade deal da koi sign tawna gi se 30 billion ko 2030 30 billion है सिटी याम देखो USA के थ्रेट होना USA के थ्रेट होना है हाइड्रोजन 300 billion अदेगी critical minerals steel mining digital corporation को सी की दसु तौने हाय अदो कई की मरम की नो बसिकी सी की critical minerals का तौने ना हाय से कई मरम की नो हाय खाना से critical minerals कोई कनो ब्राजील दा कनो तौते से कई की ना हाय ब्राजील से कोई की ब्राजील से सिगुम्बा critical minerals हाइबदि खुदमैना lithium गुम्बदा को niobium गुम्बदा को अदुगा rare earth elements गुम्बदा को यामना reserve यामना लैयेबा मोइस ब्राजील अदुगिने हदि सिगुम्बा सेदा यामना लैयेबा अदुगिने हदि critical minerals मयाम अमा लैयेबा ब्राजील से को अदुगिने को खंगसलोबा lithium niobium अदगी rare earth elements गुम्बा याम लैबदिना मसीगी agreement से तौनारी दी इंडियाना को अदगी कदोगा हारा कांदा ब्राजील के president ngara अखुन हाय unionization हाइबदि trade सिजे अदुम खंगमनि को trade तो कोगी individually कोई इंडिया का USA का इंडिया का ब्राजील का इंडिया का अदुगा हाइना अनदे सो कदोगा अदि तारिफ वार तौरे इदना को USA ना तारिफ वार तौरे पसिदा country को दिमक्ता लोइना तारिफ से थमिने बदना country को दिमाग से लोइना मत तारिफ से negotiation तब से country अमा खर खर तौना बना तब को country आगे group का तौना बाय ता USA के इंडिया का USA का ब्राजील का स्वाई तौना बाय मत USA का G4 का USA का एशियन का USA का यदि मागी ग्रुप alliance ग्रुप तो का तौना बने हेना फनी सिने अदुदनी unionized strategy हाइरसे को ब्राजील के माना ब्राजील के प्रेसिडेंट से हाइरम निसे को याम फसबा प्रिंसिपल ने अदोय तारगदि नेगोशिएशन तबदसु पैसा ताव हाइबदसु मी म्याम ना हाइरगदि खरा हेना तारकसु याइदना को अदुदनी अदो सिदाइसा ग्रुप खरा लेबा इंडिया का करी ब्राजील का यावबा ग्रुप खरा हाइता इंडिया ब्राजील यावबा ऑर्गेनाइजेशन खरा लेबा लाइक माना सिदाइसु पनबा खरा को लाइक IBSA से IBSA से तो खरा मनी इंडिया को ब्राजील साउथ अफ्रीका मसी सिंह से आदि ब्रिक्स सु इंडिया ब्राजील यावबनी को मसी सिना करे मसी तसेना मसी मागी फंक्शन जो खंगौ से को IBSA से कइनो हारगदि कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मॉडिफाई तौनबने आदि रिफॉर्म तौनबने मरुओइना IBSA की फंक्शन से कइनो हारकांदा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिफॉर्म तौनबने IBSA निसिंगो को सिना नंबर 1 ब्रिक्स लेको ब्रिक्स ब्राजील सिबिदि खंगामनी ब्रिक्स नेशन पुरा तक तरामा थोइरगना सुग्रबने अशिगी तरा और माने ब्रिक्स नेशन दि खंगामनी पुरा प्योर मादि ट्रेड निको देगी 3 दा कदरगा हारकांदा G4 सिसु कदरगा हारकांदा ब्राजील जर्मनी
Germany, India, Japan. Khalo Japan ga Germany ga pulapuni yarok taragadi karige oramdoino hairagadi ko Germany su Japan su permanent member taning bani ko aduna permanent seat tanabagi ni ko sisna moi group G4 sina kadona permanent seats in kari United Nations Security Council da permanent membership tanabagi damaktani adagi mu for the GBA Global Biofuel Alliance. Sise karam kana semgi haragadi akhoi G20 kainoda tawgidana 2023 da Delhi da ko adu tawgibato adudaida ayamba haidi adudaida sagatkiba potni masidaisa India na Brazil ne ko USA ne moi founding member ne ko kari marang kina masi se biofuel alliance types the biofuel alliance in Brazil se yawra se kari marang kina aragati sisu haidi Brazil yawri se maram jai harakeba Brazil se koigi world se da khwaidagi sugarcane ethanol puthokpada khwaidagi puthokpa sugarcane ethanol puthokpada su aduga sugarcane ethanol gi technology su phajana paiba mi amani ko sugarcane gi technology ethanol se phajana paiba mi amani aduduna biofuel life se kaino ethanol se this is also one of the biofuels so aduduna Brazil se yawrine adu India na global biofuel alliance yawri sigi maram se kari gino haragade khogida khoigi ethanol blending ana tawidana ethanol blending 2024 adadi ethanol blending ana tawridana ko hadi 20% ethanol blending tawbagido adugineba hadi GBA statements yawri ko so India ga Brazil ga yawba group hai taragadi season sine ko atai di yarani da season khangchalo do hadi kari no mana G4 na kari pami BRICS na kari pami IPSS na kari pami ka habto ko BRICS nations le amal trade ni USA degi divert tawnaba ayam khalli ku se ko BRICS nations jingse next adolescents mental health ke mental health crisis in children and adolescents kiniko statistics 7 to 10% of Indian adolescents have diagnosis adi 7 to 10% ai se kaino 1 in 10 ne ko sumana phabani hena phadam ko mi tara angang adolescents tara gi manungda amade do mental health nai kai na ko sumana phagi na phabni number oina phadai sorpati ko adi doi taragadi akhoi imung ja akhoi imung mi manga katani sorry akhoi gi laikai da adolescents advaina haidi mi tara gi manungda amani ka haraga phagi bina phabani ko adegi ADHD haidi kana attention deficient hyperactive disorder ADHD yam kaugan ba school age ta kaugan ba laina haidi ADHD naba kangu sing se khoi gi ka hani hyperactive oiba aduga sense yamna adi wakhan ba kana khangan ba adugumba yamna wakhan se ekta maram wakhan yam khangan ba yamna sisina su suicide ko madal to ba ya ba pot oi do ni ko se 5 to 7% the school age the children the ADHD se nai adagi infrastructure ke hai tare koi gi kai hai ni psychiatrist hai tare siguma layeng na ba doctor se 10,000 degi hena laite hai ni ko just data da phado se kari data da ipad sidagi khangba yam se 7 to 10% of Indian adolescents na sai gi 1 in 10 adolescents have mental disorder si se katang khangro ko yare atai di khangdo se yare ka shukai dre ko ADHD hai se kaino se dai se yare ba article se yare ba pot se kaino ha pe ta khani yem se ba hana hai rakke ko adi khoi gi India se kano pai ba yam na haidi internet pai ba yam ne more than 800 plus 800 million ko
ko internet users lay masi internet use toriba mi se more than 800 million in lay ko 800 million se masi se na kari internet use to se kadawga kana screen time yam excessive oina tawba ko madudona tumbada kaiba ko emotionally unstable orakpa ko attention sick yam torokpa aduduna kadawga harakanda ngasai sigi ADHD sina hale ko ADHD aduga autism ko adagi kauganba adagi adugumba yam kano tawre aduduna sida harise kadawga harakanda sigumba problem singse ayamana internet sina main oina hadi sikatana natiko internet sina main oina kano toholakpane hadi tholakpane ngasai ADHD haiso ai ngasa haigre ko ADHD haise yamna kauganba ko ADHD haise kadawba attention deficient hyperactive disorder havni ko attention deficient hyperactive disorder se kano kanda attention tawba ngamdaba attention difficulty ko mangonda yam na dise attention tawge haragana sigi koigi sum video daga yengo ko natraga wakhanda ga dum khalloba wakan sida koigi wakan da pangthoga tholaba manung sida pangang na nga pa kok sida kari kara maring marang ba hadi wakan ji chumna sukan khanwa ngamdaba incident ga yawradi ADHD na dini ko hyperactivity habidi thabak se ama phange taw evaluation da ama kada da thaba ama tawinga da ama tawsan ko impulsiveness sham saugan ba adugumba taw taragadi masise ADHD orambe ai ko masise kano mental health sole ini ko masise karo tara ka har kana neurodevelopmental disorder ne habidi ai brain gi development se soirak pa gi ni ko aduduna kado ka har kana ADHD na mi se makut masa ga se khar khappa ko adegi thabak tawba ga se wakhat khanda dana pa tawba adugumba yam tawi ko ado akoigi sidesta man sigi main oina sigi article sida yauramba the government initiative mental health initiative kara government gi palam siba ko paikha gi oina ko initiative ida pandaba so ai hapsala ga mental health initiatives kara di example the tele manas 2022 the launch tawgibani ko haidi telephone number ni ko telephone number 14416 haiba telephone number sida koigi toll free number ni sida koigi kano tawba yai government gi haidi 24/7 mental health service phangnaba gi ko se adu se ADHD na di se phone adum tawsalo yare adagi mano darpan sisina education ministry of education ko ministry of education na tawbani masisina kadawga harakanda koigi mental health ki education pinaba ko psycho social support pinaba ni ko ba sida yaudise angang khata natre hadi angang khata natre student yaure teacher yaure family yaure mental health ki matang da psychosocial support pidini ko habidi angang khata nati ko sise family su yaudini magi family angang di family teachers yaudini adagi students yaurni ko adagi ayushman bharat chudum mental health ki yaui ko ayushman bharat pudi khangamani ayushman bharat ke matung ina adi ado ayushman bharat sida mental health kini madi pra whole health kini da sigi editorial na hai se kaina kana ayushman bharat se khara update tawwa ma chu changi na hai ri ko kaina mental health ki maram da khara su happening bai tare ko center go mental health center go to an adaki mental health care ek ama lay
healthcare healthcare act 2017 sisina kadoga harakanda koigi sigi act se tasemagedi right to access mental health care digi lakpani ko habidi mental health care se phangada right to access leiba haitare ko article 21 gi makha da leibini ko sisina kadoga harakanda decriminalize habidi koigi suicide tawase sise criminal ohendaba haitare suicide tawase mental health sokpagi oidoini haina kano tawba haitare aduduni ko sigi husiki hariba sigi right to access mental health care article 21 da yawbani ko aduduni aduga sisima laira sisingsina initiatives ka tani adudaida khara improvement tawhaningbudugi matangdagani sigi article sina haisiko so paikha gi oina khangba yabase kaino haragadi ADHD se kaino ko adagi mental health initiative khara hayo haragadi sisik haibe yare ko ayushman bharat sibudi adum any health ki matang na haragadi ayushman bharat adum haibe yare ko yare topa news topa khara mu yengse like India's energy shift through the green ammonia route ko green ammonia jahana explain toroke green ammonia is kaino sida green gray ammonia haina kaino blue ammonia haina kaino adagi tasena adulindo hapet explain toroke green ammonia ko green ammonia hai taragadi natural gas tagi puthorokpa ammonia natural gas sijanaraga puthorokpa ammonia se kamai sungi ammonia se koi anga oringa da paikha sum class 9 10 da koi na kadawe n2 plus h2 n2 nh3 sumaiga sungi daina ko sumaiga sungi daina ade ammonia se sumaiga sung nitrogen ga hydrogen ga pullaga ado adudaida sungo tamsida energy ade mazi sidaisa energy yam changi energy se kana dagi piba natural gas dagi pidune ado kadoga hara kanda masisina natural gas se sijanaraga ammonia suboi taragadi chigi green ammonia oitoine green ammonia ko si carbon dioxide pudi release tawi carbon dioxide release tawi ko ado yamna haidi carbon dioxide yamna release tawi nte sijibu green ammonia ko blue ammonia hairagadi kaino blue ammonia ko sorry green ammonia sida zero carbon release te ai si gray ammonia sorry gray ammonia sida kaino haragadi natural gas gi sumbako blue ammonia sida kadoga harakanda nisisu natural gas ni ko natural gas ni adubu sida carbon dioxide release torokase sisi carbon dioxide se kadoga harakanda is capture habidi kaino carbon dioxide release toroko carbon dioxide se capture tawedi any carbon dioxide se capture toroga atopa form amada onthokpani khane bicarbonate onthokpani khangde or anupa compound am onthokpani khane adu tawdeni ko kari through the CCS and like carbon capture and storage and sisi tawraganda kadoga harakanda carbon se capture toroga doitari blue ammonia kawani ko ngasagi green ammonia da lake ko green ammonia haisina kadoga harakanda carbon dioxide release amlok tawtaba sinsina ko zero carbon process neba ko haibidi carbon dioxide ambo release tawta taragadi masisibu
maduduba akoina green ammonia kaweba ko do sidaista maruoina sidaista hairse kaino harakanda India ki energy week January 2026 ta pangthoki ko India ki energy week prime minister na kadoga harakanda 500 billion energy sector da thadani haigi adugi matungda adu daita koigi national green hydrogen mission gi makada sigi ammonia sisu yahon sisi ne ko hairse ko ina green ammonia gi route salan jesi ne hairse ko green ammonia gi koigi kano khra lei koigi project khra lei green ammonia sigi ko this green ammonia sigi project khra lei like site kaina ko side program se ding singo ko green ammonia bu pantara ga di side program se ding singo side program se hadi kanona pa kanona tawbani koigi seki hena lei ko seki ai se solar energy corporation of India sise hasan me ai ko hadi important oy side program seki energy corporation of thopa side program se ki makhada aikoina kaidong hara kanda kano se green ammonia se sungdui ne green ammonia se sungbagi chang se yam wang sungi ko ko India de hadi India na bu ha yam na hadi yam low cost oiba si side program se matung ina India na sungi ba kano se koigi ka haini 40 to 50% price lower than others atoppa na sumai di European Union na sumba green ammonia leba adudagidi ko India sina side program sina sumba green ammonia sina price asukamatic ni me ko adudo side ai se ta kemnati ko strategic iramagumge strategic intervention for green hydrogen transition hamni ko ado side program se karam bagi makhada legi haragadi sigi program se makhada leidena ko green energy transition national green hydrogen mission aise sigi makhada leidoni ko national green hydrogen mission sigi makhada neba green ammonia la toise green hydrogen chisu aide green hydrogen sida nitrogen siga pun taragadi adom green ammonia se la toine tasema gidi sigi green hydrogen zero carbon process and hydrogen se keno sigi green hydrogen use toroga sungba ammonia oidoi ba ko adudo national green hydrogen mission ji makhada la ini aduna ko aduna side process ai se kaino haraga di side ai se kaino solar adi koigi green hydrogen se fuel oina season anabagi program ne ko masi se kajoba national green hydrogen mission gi makhada la pani karamba si national green hydrogen se karamba ministry ki makhada lai haragadi ministry of new and renewable energy ko sigi makhada la pani khangani ko side program ai su khangalo ko adagi seki ai su khangalo seki ai su kadoba asisu id koigi government gi agency ama kani solar energy corporation of India ai su ko sisina kadoga harakanda koigi green hydrogen puthokpa green ammonia puthokpa se masise mana kano tawdene haidi maintain tawdene ko adutuni paikha gi oina di sika khangchalo yare atai di kasu khangningai kasu laite mains ki kara points kara yawi tawdo si de hena khangningai kasu laite dagi next article dana tribal rights ki matang dani ko tribal rights versus gender justice haiba ko akoigi nawang bihi bahadur haiba supreme court October 8 2025 the judgment ama tai sidaista kadoga harakanda Hindu Succession Act hariba IGA 1956 schedule caste panba yade haina tai ko rules adu Hindu Succession Act as kaino and mana haning is karino habdo ai han haisarake ko akoigi tribal Hindu Succession Act ai kaino harakanda HSA ko
HSA हाइसे करीनो हारगदी कोई सिसे हिंदूस को नत्रगा बुद्धिस्ट को नत्र हारगना Jains को नत्रगा Sikhs को सिदेस्ता पानबा को एक अमा खंगने succession adi kano tawbagi magi kari parents tagi kadoba parents tagi magi kano dai family digi magi son lay daughter lay danako aduda magi property do property ownership ki haitare property ownership ki kano tarakota sigi HSA sigi matung ina property ownership se magi masa masung daughter animakta pidayebako animakta kano to hadi animakta pigadabane HSA rules Hindu section A ase adu the ma is a kind of Hindu section A touching is a Hindus Buddhist Jain Sikhs loching ko adu bu ma is a sidada scheduled tribe the yaw this in scheduled tribes ke the yaw this ma is scheduled tribes the yaw de ko sinema scheduled tribes the yaw de Hindu section X in the scheduled tribes the yaw de but the bu ma is a katoga kanda Hindu section X scheduled caste pan ba ya ti have ni ko tribe sigin Nawang and Bahadur ki Supreme Court ke judgments ke matung ina adoy taragadi hanadi ke doraba scheduled tribes sa palambane karigumba scheduled tribes se karigumba Hindu oram taragadi moi se Hindu have religion se salam taragadi scheduled tribes se pan ba yaramani HSA se pan ba yaramani adubu ma amuk ke doro ke harakanda HSA se Hindus ta pale but scheduled tribe oraba Hindu होएगेरा Buddhist होएगेरा Jain होएगेरा पान बे यार वैसे after before do I हाइजर के बुको before तो ना कदोगे हारा कांदा को HSA से Hindu वरबा को scheduled type होएगेरा होएगेरा Hindu plus scheduled tribe से तुम पान बे आए तो तो पान बे आए before से after तो दी कदोगे हारा कांदा मसी की एक से मसी की ruling से तांगा मतलब दे ST को दे मग से Hindu होएगेरा kano Buddhist होएगेरा Jain होएगेरा Sikh होएगेरा मसी की HSA एक से पान बे याद रहे HSA एक से को 1956 की से 1956 की एक से पान बे याद रहे पान बे याद तार के दिक्कत हो गया हर कांदा मागी succession तो बाहर भी property थंगदरक बस कतो हर कांदा property से मसादा कतंग मसा नपादा कतंग थंगदर अने को the third कदोबा the third को the third ni thangdara aroi masanu pada katang yelane masanu pada katang ne masanu pi gide property phangaroi sina HSA se panta na kadi masanu pi se phangada ba but ST the property se and HSA se chatna dramni na masanu pi se di phangaroi ado sik kari marang you know hara kadi sik case kari marang you know hara kadi adi kari ga sana ge hai taragadi koi gi ST gi di scheduled tribe area gi di mai gi di customary law haina lay customary laws ki matung ina ka dong hara kanda nupi di amba adi kano se mai gi property se phang di macha nupi se amba property se ko tribal customary laws di amba na patriarchal oy ko patriarchal oy banina macha nupi sing se amba property phang di ado kanana customary ma si hainer se kari na kana masiga article sina marai tawri se kari na kana HSA se pan me ya dramnina ko customary law se di patriarchal oy se phatramnina atopa HSA nataba atopa ek palan ba ya gadra sini ba ko under section ek se natabida atopa hadi masana pisu kano phangna masana pisu hadi property phangna ba gidamakta atopa laigadra sineba hadi hadi kaino har kanda religion ki mata na thinadraga su scheduled tribe ta laiba nupi se my property phangbagi hak se pigadabani sineba ko sigi nupi se hai se su ko
ado pai khagi oina khang maya base yam important oibadi natte batawdabu HSAA gaise kaino ko aduga customary law aisina kaino haibtuma adum haibet khangsan bayai ko atai di kaina khangdrasu ya next EC gi amuk lai EC haise hujik se kadawga hara kanda election commission of India se opposition na lokthokna bain hona remove tawna ko kari marangi vote hurale na ko adagi Bihar da voter kaya ma lokthokkiba Bengal da so anda voter kaya ma lokthoi madu do lokthoi se adi illegal oishini ko illegal oibanina adi EC adi election commission se kano tawrasi adi remove tawrasi sine ado paikha gi oina akoina yengba yabase paikha gi disi SIR se phai phatte adu tawya da tawye mamang da so naina gre ko SIR gi phattaba adagi EC se si lokthokadawne lokthoi habsidi moi gi result di masana dum tazara ani ba pattawda koigi EC gi power ide kano se moina maru oina sesa kano tawrise hujik law hujik kano haitare ECI se ko ECI se kamain tawge ide appointment se kamain tawge appointment da kari change laigra ke appointments ECI se appointment kamain tawre adagi remove tawna kamain tawi ko paikha da hang yab se bobo ko adagi magi constitutional provision laibra ko adu sing dune ba koina habet yeng se ko adu do haidi ashi haidi hujik opposition na thangkaliba pot se kamain tawbano adu do habet yeng se ko appointment tawbagina kadawge hara kanda appointment tawbagidi hantak ta change tawgiba khara laiko hana koigi appointment se kana tawrange hara kanda committee ama kana tawrami committee do kana na saba committee na hara gadi ko selection committee ama kana tawrami selection committee se kana change hara gadi prime minister ko leader of opposition adagi kari chief justice of India ado selection committee ni si 2000 kano gina ni ko 2023 da ni ko ado duga 2023 si 2023 gi ek amana kari haige har kan ek sena kaino to gi government na pass to ke ni ko sigi ek sigi maming se kaino har kan chief election commissioner and other election commissioner appointment condition of office and term of office aina ek amaka pass tawkiba 2023 da ek ko sigi ek se 2023 da pass tawkiba sigi ek se na ngasai gi sigi prime minister su di yare ko adagi leader of opposition su yare aduga CGI se lokthokkiba wari ni adagi prime minister adagi leader of opposition aduga kana hapchalakta CGI ge mahutida union cabinet minister so ina hapchaki wani sibaina sigi exena sigi change tawgibase sisina maram oira kanda appointment se hujik ko sigi constitutional oibra oidabra haibagi hujik supreme court ta kana kana tawri ni ko hadi supreme court ta kana debate tawnari ni ko ado hujik pawge oina di kadawge hara kanda ngasai gi CCI sigi mohota union cabinet minister na shingre aduduna kadawge hara kanda government se power se yam pai bai tari ko chief election adi government se kari power pai ba ECI se government na pura control tawbagi ngambagi chance kaino hara kadi selection committee se prime minister su government gini union cabinet minister se government leader of opposition se di government gina traso ani se di government gi ngata oireba hana
kano legal body legal leader ama yaram ase suyohon gitriba aduduna di kado ga hara kanda masi se selection committee masi gi ek se kano da kai da brand se kana thisalim ni ko appointment si ma yae adegi removal se mu yeng se ko removal remove to se ne kamai to ya ge adi EC na EC direct na traga so CEC remove to se kamai na to ya ge hara kanda removal से article number 324 की मखा दलाई को सिसे सुप्रीम कोर्ट की जस्ट रिमूवल का माने को तो सुप्रीम कोर्ट की जस्ट रिमूवल का माने सुप्रीम कोर्ट की जस्ट रिमूवल से ना सुप्रीम कोर्ट की 124 नहीं को सुप्रीम कोर्ट की जस्ट रिमूवल का माने को ग्राउंड ना माजे रिमूव तो बगी ग्राउंड से सुप्रीम कोर्ट की जस्ट रिमूवल का अदो माने को misbehavior नट्रे हारगा ना कोई की incapacity मीनिंग को misbehavior अनि से कतनी को and incapacity capacity को अदुगा कदोगे हारा कांदा प्रोसीजर से ना कदोगे हारा कांदा सिगी सुप्रीम कोर्ट की जस्ट रिमूवल और हाई कोर्ट की जस्ट सुने को हाई कोर्ट की जस्ट रिमूवल सो अतु माना दो इनिशियल स्टा सुप्रीम कोर्ट की जस्ट रिमूवल हाई कोर्ट की जस्ट रिमूवल से दे अहाम बदा मोशन नमा हाना पास हो गने मोशन मोशन से कना करी मोशन हारगदी ए रिमूव तो बया बया द बैल सिगी मोशन से पार्लियामेंट मूव तो वनी को हाइबदी लोक सभा दना 100 मेंबर नत्रगा और नि को और नि और राज्य सभा दना 50 मेंबर ना मूव तो अब ए सिगी कनो से कोई की सिविल एक्शन कमिश्नर से लौथोक से हाइबगी मूव तो अब दई तारगती से opposition na sige motion se move tawgram ni ko se motion se move tawgram ni aduga admission kanada admission taw diba chairman da si admission la ani admission se chairman na yadra du chairman na traga rajya sabha ge na chairman lok sabha ge na speaker sina admit tawrani mana admit taw ba yai ko admit taw ba e याबे याई नत्रगा रिफ्यूज तौगिबे याई को रिफ्यूज तौगि तारगदे दुम तोए उपाय लेते मोय मयाम हाइरा असु उपाय लेते तो रिफ्यूज तौगि तौगरानि दुम खंगे अदुगा सिजिना इंक्वायरी कमिटी दे सतने कइगुम्बा माना एडमिट तौरबा यारबा अदु तारि इंक्वायरी कमिटी दे सकिदने इंक्वायरी कमिटी से कना कना ना साइ हाइरागदि इंक्वायरी कमिटी दा सकरानि को इंक्वायरी कमिटी से कना कना साइ सीजीआई को CCI नत्रगा जज मा सुप्रीम कोर्ट की जज समा सुप्रीम कोर्ट की जज समा अदु नत्र हारगना चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अदु नत्र हारगना डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को जूरिस्ट मोय मैम सिना सादोइने अदुगा मसी मैम सिना इंक्वायरी कमिटी सिना मरा लेरे हारक तारगदी सिविल एक्शन कमिश्नर से मरा लेरे हारक तारगदी वोट तौनाने वोट सिदसु कदोगे हारक कांदा वोट सिसु कदोबा वोट हाउस तो पास तौगदौने वोट हाउस ओयगदौने वोट हाउस तो पास तौगदबनी करी अदुगा करी हाना पास तौदेबा एब्सोल्यूट and sorry special majority को majority कायदी कदोगा हारा कांदा स्पेशल मेजॉरिटी से कइनो स्पेशल मेजॉरिटी है से कोई की 2/3 members present and voting तो नेबो को 2/3 member present and voting को 2/3 member present and voting को अदुदनी को अदुदगी करीन president remote tawdi kanana president remote tawdini ko president na CEC ni remote tawga CEC same koigi kano da su supreme court ki just remote tawda su tawdini ko removal ni yare sidesta ado kamaina di sigi ECI se kamaina husik se sigi current affairs se la panina koi ECI removal ki ta happen polity da happen ni ramani ko कैसो कायदे ने खलने कनाडियन प्राइम मिनिस्टर से फरवरी 27 दा ट्रेड टॉक में मता कोई इंडिया दा लाए कनोगम उनरे
ko maangi maming se koigi SSC ki oina di khangjan be yai mark ke karni hai ko mark karni ko ma lai se India Australia Japan tour ni ko ma lai se the India da na thungere mamang da su aidi moigi kanogi matang da defense minister masen unaba sri laigra ko Canada na lai se kari maram gi no haragati aidi ko India ga Canada gi marakta lainaba mari do hape hairake ko India ga Canada ga aidi Canada na lai se gi magi manung gi web se kaina kanda Canada se potassium puthoy ko si potassium world largest producer ne mas ko Canada wa ningsing agadi potassium dum ningsing o adum potassium koi kari disin nei fertilizer sum disin adro aduna fertilizer se kano ne ba ama pota kano Canada de ge dum Canada ga dil tawna di potassium phangdoi ne adagi kadoga hara kan uranium su ko uranium supplier su Canada sin na oi koi gi India ko aduga Canada ka trade deal hai tare trade deal du gi maming du su khansalo ko trade deal koi gi India Canada si sign di tawna ji ko Canada trade deal ko India Canada trade deal sida koi gi EPTA na lai EPTA ai sina ko early progress trade agreement hai ni ko adagi CEPA sidi not sign tawdri ko sidi CEPA ade CEPA sina comprehensive economic partnership agreement hai ni ko sidi sign tawna dri gi maram sida koi khanga mani diplomatic relationship phatte Khalistan gi issue of legi dro Khalistani gi mi ma hale koi gi Sikh leader moi gi da Hardin Singh ni ja ama hat kibado ko adu hat kibadegi Canada ge koi gi India ge am sauna gi da na ko adu gi matang gi sa gi CEP se sign tawna gi da ne ba adu da na tra ge tawna ma da ne ko adu main issue di India ga Canada ge trade deal se da Khalistan gi issue le ko Khalistan gi issue se yam sauna le ko adu na adu bu yeng ase kari tholake da ko Canada ga India kari Canada ki prime minister na kari la ka hai ge da yeng ase next si se to ase da WhatsApp still Supreme Court to WhatsApp ki thabak se to ase ma ki kano do yeng ko se yam sang ni ko Bihar da koi ki kano koi ki mid fish sale religious place ki manakta mid fish yon ba thing ra ni ko adu dai da ai ngasa hai ja ki ba koi ki asi tasena thing ba yabra sini ko ai hai se tasena thing ba yabra koi da article am kal le 191G ni ko 191G da hai se kai no koi ki right to practice any profession ama ekta any profession ama ekta kano to bai ai de koi practice to bai ai occupation ama to bai ai adu tu ni ko 191G hai se si ki matung ina di koi anywhere mid yon ba ya do ne mid ki pot product yon ba ya do ni ka but to bu 196 so kari gi mana amamo 196 के मतुंग इना 196 article 196 के मतुंग इना करी हाइगा कन reasonable restriction को reasonable restriction की मतुंग इना government ना कदोगा हर कंदा public hygiene की खलगा को
sanitation की खल्लगा health की खल्लगा को health की खल्लगा थिंग बे याय को अदुना येन योन बसे सिगी येन योन बा मिट योन बस nga योन बसे बिहार द religious place के अकोई पिसदा थिंगी बे मरम से कई गिना हारगदी reasonable restrictions ने reasonable restrictions ने बिहार गवर्नमेंट हाई से कई ना हार कांदा कोई की nga sa nga yon base sigi sa angang haidi school tamba angang leitana ko de digi religious manak ta yon taraga de koi gi kai haini kadoga hara kanda violence utpado haidi koi gi angang sing the violence ko utpa digi adugumba utpado yamna shopningai public health to shopningai ni sini ko haidi spirit purity gi spirit to shopningai ni sini ko aduduni adana mit yon base sigi keno sida thingi ni ko ado as phasai gi da sulai ko magi phasai na khong sa ha ga phasai gi food safety and standard sigi regulation sigi matung ina guideline magi spi ko haibadi khoi gi mit yon bagi matang da mit se open display da yon be ade ko open display da yon be ade khoi gi mayam da uthogi yon be ade adagi yon ba matam su magi temperature se kadoga store to base kadoga hara kanda khoi gi frozen da to da ne 0 to 7 degrees celsius to frozen da to yon ne da ne ko aduga religious oiba place na traga khoi gi school gumba gi 50 to 100 meters lapna yon ga damni kaina phesa gi rules lay ba ko adubu taw haidi kanam ta inande ko yare bit yon bai matang yare to se aduga next ina khoi gi manipuri gi film khoi gi kano do bapta gi kano gi award bi ba matam da khoi gi India की film को मणिपुर की पुथोकी India की film में यारे करी ममिंग ना bong को bong marang suai नहीं ना ग्राम निको मागी category ना best children and family film director का नाम हो Laxmipriya Devi को अदु Laxmipriya Devi Farhan Akhtar को अदेगी बाला केस ता बाला हिजम को गुगुन किचन को अदु याव बने अदु मानस रेस्टा पीबा मतम दा खोई peace to return in Manipur haibagi prayer maga tawraga my speech to the people ko my speech yam phajawni yengyo aduga atopa bapta gi award sing do haidi best pictures na ka phangi one battle after another British film na Hamnet ko aduga best actress na Jessie Buckley best actor na Robert Aromaya ko si khara IDA SSC thaba mi gi khara khanjal yare UPSC gi di yare ni adu SSC thaba mi gi ni sinako aduga last news ta koi gi si hana degi dum wari story duni ko aidi koi gi ya hamda koi gi kano Russia Ukraine war to da Russia gi thaw se lebi da gi India na leire yam home man da India na leire se USA na saure gi akoi India da kano tawre reciprocal tariff thamjale leiba handagre ko leiba handagre adagi kadoga hara kanda leiba handabadagi kadoga hara kanda USA dagi thaw leibagi chance mo hingale ko hana Russia dagi leirambado USA dagi 31% hena lekhale 31% hena lekhale ko USA dagi 31% hena lekhale ini ko USA dagi India na tawisi so 1000 ado 1000 mai lerak padagi hujik se
tarif handare tarif se 18% na handare 18% na handare padagi ngarang na hansi kadawa Supreme Court USA ke Supreme Court na tarif thambase tarif samse illegal oy na ma haigale tarif thambase illegal oy haigalak padagi Supreme Court na tarif se illegal oy tarif thambase yaroi haigalak padagi huzik se India se kaino amada leire haidi kari tawsike haibado khangre haidi USA na haisina akoiga ngasai tarif drill tawnagiba ngasai 500 billion dollars ki trade tawnani haiba sign tawnagiba khotkiba mayam singdo huzik sign tawnarase haire sign tawna thokradi tarif ki wari kem leitre ko trade deal se tawnagiba matamna adum loireba ado Supreme Court ki tarif ki matang da magi ruling amakak tarakidana Donald Trump na tawrise lali man tawrise illegal oy man tawrise am emergency situation da tawgada poni magi mathau kem leite president na tawgada natte congress na tawgada ni khotkadam ni kan Supreme Court ki ruling lakasegi India se reluctant oy music se ko India se si sign tawsira tawgam sira na khallebe yes no ge music lei badana USA na sign tawrase na gara kan taksalak pado ngasai gi 500 billion dollars ki kano tawna ba deki atotopa haidi export tawrapa cotton gi export tawsalakpa mayam pot mayam ama leisalakpa aduguma mayam singdo sign tawna na bado husik tawda bil lebe delay tawraga leire ko masigi ruling sina ni ko delay tawhalise adugi matang ko mane explain tawrise ko yare atopadi Tidalo siya lagi, yam saman ko. Kari ito, ibigyan da. Cover sa pung yam saman. Tidalo siya lagi ko. Thank you so much. Have a great day.